toka ni Ismail ingi gatho cia mwanya mononga kwamukira na njira imwe thiru ni thokori ya Manyata na guku ni thini wa giciko bunge kia Manyata kuria mihango ya wa muthenya wa biashara irathie na mbere watoguo urona avuri biashara no marathie na mbere na kuvingura niguo muone mugate wa muthenya uria magoromokaga kuceria no ati kuna ri uguo toguo wese siasa no ithiete na mbere kigwataga mwaki uguo kithurano kia mwaka wa 2027 kira kuviriria na toria wese kwi andu matethekaga na njira imwe kana na njira ingi kumana na siasa na kumavutagua na njira imwe kana na njira iria ingi ni undu wa uteti no ati biashara ivutagwa atia ni uteti na nundu wa kugia anja kiure kiuni gitumini ava mweno yo wa Manyata ngo kurangiranĩria na avuri biashara tomberite na marito makuru nguvu ya kuviriria au kina tuika wakurudia kamera ringi tomberite na marito makuvutagwa ati ni uteti yembetagwa Rutere karito ya biashara karute tutagira wira va Manyata riria kwagia uteti ni turacoka kuona maundu matari mega kuringana na uria atongoria aria turathura nowadays ni maratumira anaketu nae na ko mava mbeca magauka magatuthukangiria biashara kama kareta furugu itae na njira kuthukangia nginya barabara cietu iria turatumira tukivura biashara koguo kirani nenge voyane ta mwikari wa Manyata ni no ambere atongoria aria turathura kereke matumire utongoria ro turamava na njira iria yagirire no te akuretaga mafurugu kana kuthukangia indo cia andu aria maravura biashara thiini wa gikaro giki kia Embu. Thank you muno sinu muvuri wa biashara wa Manyata kurangiranĩria na wengi ni atia biashara yaku ivutagwa atia ni uteti ve marito mbita kwa mbana ndikinywa kana kinywa makara niraria maundu ma tukoraga kabira ka biashara kabira ka siasa kabira ka siasa rimwe no kwa kwina maundu marito muno ni tondu kwi ateti engi mosaga advantage yo ya kugura imwana cietu njovi na engi kumagurira bangi ugakora gaka ni kabinda ga kuthukangia anake wananginya ala matayo kwa makinyo kabinda gaka na engi no makwa makiandika guns koguo akora biashara ciengi kwene siasa gauka ugakora kwina nginya mundu andu makavinga biashara magitigira nundu wa biashara ciao kwiwa ni tondu kwi andu engi mosaga advantage yo nginya makinambia kuya. Thank you murongerekiria ngorongeri na muvuri biashara muthie tomberete marito maku uvutagwa atia thini wa biashara yaku ni uteti aya mbitagwa mugendi kana mugendi wa M-Pesa mburagira biashara wa Manyata wira wa kwenda gas na M-Pesa uteti ndira wikuo we advantage ciaguo nundu ndira ateti acio mareta mbia guku nicio kagiriria biashara cietu nundu ndira andu maiko kaya mukani kwa magaga kuiga mbia enge magure gas kaguo ni uteti ni ukagiriria biashara na njira ngurani. Thank you muno iyo ni kanusu ni migambo ya avuri biashara guku thokori ya Manyata ni marauga uteti no kakana mawega kuona ringi andu marengerwa mpesa kana ringi muteti no kakana mpesa makoromera vutia biashara cia na guciokeria kuringana kindu kare kagorwa ni aria marengeretwa mpesa iria cia uteti no kuna rio guo ni marauga uteti da cienge no kanagia na ngui iria itokaga kuthoreta kumatungia thara thini wa biashara ciao dina mandu menge kuma kaunti ya Embu na Njokiri Mwarukwe ni Peter Dennis Fundi.